Dak kollu li jsir irid ikun trasparenti, dokumentat u jrid ikun hemm pjan ta' x'se jsir. Sostna dan id-Deputat Awditur Ġenerali Noel Camilleri fis-seduta tal-PAC li saret it-tlieta fejn il-Parlament iddiskuta r-rapport tal-Awditur Ġenerali rigward il-Malta Film Commission, rapport li wera biċ-ċar kemm il-Kummissjoni tal-Films immexxija minn Johan Grech naqset milli turi jekk kienx hemm value for money fl-inizjattivi li saru fl-aħħar snin u li swew miljuni kbar. Id-Deputat Awditur Ġenerali Noel Camilleri stqar li l-NAO investiga l-Malta Film Week, il-Malta Film Awards u l-governanza tal-Kummissjoni tal-Films fost l-oħrajn. Min-naħa tiegħu qal li fil-Malta Film Awards ma kien hemm l-ebda rapporti konklusivi dwar jekk dan l-avveniment kienx value for money, dan minħabba nuqqas kbir ta' dokumentazzjoni. On the other hand, jekk naslu għal Malta Film Week u l-Malta Film Awards, sfortunatament ma stajniex naslu għal valur għal flus. U ġveri ma stajniex naslu għal konklużjoni whether they were value for money or not. Ma kienx hemm ma sibniex dokumentazzjoni li tajt isma' x'sen jieħdu minn daw l-attivitajiet. Nuqqas ta' ċertezza li d-dokumentazzjoni moddija lilna kienx tkopri kollox. Kien hemm nuqqas ta' audit trails. Kien hemm nuqqas ukoll ta' kategorizzazzjoni tal-ispejjeż fis-sens kien kollox in one pot. Ma stajniex nidentifikaw li ma jmur ma xiex. U sostna wkoll li sabu nuqqas kbir minn naħa tal-Kummissjoni tal-Films, tant li speċifika li biex tagħmel u tiffinanzja ċertu affarijiet bi flus il-poplu, trid l-ewwel nett ikollok pjan konkret. Kien hemm ukoll nuqqas ta' anki meta daħlu xi if I'm not mistaken xi skemi, fi nuqqas pereżempju morru biex naraw feasibility studies li jkunu saru qabel. Ma sibhomx. Imma x-xogħol kollu li jsir unless illi irrid ikun trasparenti, jiġifieri irrid ikun dokumentat, irrid ikun hemm pjan ta' x'se jsir. Preżenti għal din is-seduta kien hemm ukoll l-Assistent Awditur Ġenerali William Peplow illi kompla jispjega li apparti li wara l-2022 huma ma ingħataw xejn għas-snin l-oħra huwa ġġera wara l-Kummissjoni għad-dokumentazzjoni meħtieġa. Kan ikkjarifika dal-punt. Mela, bank statements għall-perjodu ma ġewx preżentati. Għanna li trawnek għal-perjodu kollu tal-audit, basikament. Għall-audit period tagħna. U ma ġewx preżentati xejn. No. L-audit issa nagħlaq, ġifieri għamilna l-closure. Sa close tal-audit ma kienu jkunx li. No, sir. Thank you. Aħna saqsejna li ġdaw ma ġewx, ġifieri aħna kellna bżonnhom u ġrejna wara l-Kummissjoni dik il-kelma ġrejna warahom. F'din is-seduta ħareġ biċ-ċar kemm il-Malta Film Commission mhux qed tieħu ħsieb flus il-poplu kif inhu mistenni. Bil-Kummissarju tal-Films isib il-ħin sabiex jieħu sehem fix-short film li ġieswa mal-500,000 euro, però mbagħad naqas milli jipprovdi dokumentazzjoni finanzjarja kif jixraq.